Ahojte ľudia, tu je Veronika a dneska tu mám zase slejové krásne video pre vás. Učím vás tančeky part 3. Part 2 ste si zase moc obľúbili, takže teraz pred niekoľkými rokmi, to bol asi pred rokom, čo som naposledy part 2, takže ideme sa učiť. Ale je to K-pop edition, takže prvé vás naučím drip, potom Like Jenny, a potom možno ešte nejaké tančeky. Potom Darling Darling Dong. A tieto tri vás dneska naučím. Takže môžeme začať na drip. Drip je od Baby Monsters. Je to my favorite. Takže ja vám to ukážem. Baby got passion, ambition. Number on the sheet. Takže takto to teda vyzerá a vám to idem naučiť. OK, takže prvé spravíte takto, budete mať ruky a spravíte babyga, potom spravíte takto, proste s nami takto. Takže babyga, passion, ambition, number, proste dáte, že number, run, the sea. Ne, rozším. Takže baby got passion, ambition, number one, the sea, look at the dom, a proste s nami robíte toto. Chápete? Domomro. A potom spravíte takto a spravíte. Spravíte, že? A potom spravíte takto a potom spravíte. Tu sa beriete do seba a potom zase. Potom spravíte takto, potom a to isté, čo takto, s nami, tak spravíte aj takto. Teda, a potom spravíte hop, tak a tak. A to je vlastne všetko. Čiže baby got passion, ambition, number on the sea, kta doma meronen kimene, baby got baby got Toto je teda prvý tanček a teraz sa naučím to Like Jenny. Ukážem vám to. Jenny, give me a dance like Jenny. Oscar obsessed like Jenny. Like Jenny. Who's ever like Jenny? Have you ever met? Takže, ako prvé spravíte takto. Si nohu takto dopredu. A potom spravíte takto. A potom tak a tak dupnete na túto nohu. Pretože tak a tak. Takže a potom spravíš. Poskočíte a spravíte toto. Potom spravíte takto, takto, takto. A potom spravíte z tohto, posledného spravíte takto a budete skákať na prvý, na druhý. Na prvý, na druhý. A potom spravíte takto a spravíte, že a znovu spravíte takto. Takže a potom spravíte, že potom takto. Potom sa otočíte a spravíte toto. Klapnete a takto sa otočíte a spravíte to isté. A potom zostanete, spravíte takto, 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 takto. Stanete a to isté. Lenže za týmto pôjdete vlastne takto, takto, takto. Potom keď to zase spravíte to isté, tak pôjdete zase takto a takto a spravíte potom takto. Takže môžeme ísť. Jenny, give me a dance like Jenny. Like Jenny.
A tretí tanec sa volá Darling, Darling, no. To je veľmi ľahké. Sledujte, že Darling, Leno, Sojan, Gustoto, si kytil. To isté. Darling, darling, Sojan, Gusto, baby, he killing me. Potom spravíte hop, hop, takto, pow, hop, hop, takto, pow. A nohou takto proste dáte iba trošku, že... A potom zase spravíte to 3-krát za sebou a potom takto poslednýkrát a potom spravíte takto, takto, takto. Proste idem to takto, takto, takto. Takto, takže Darling, darling, no, so ja na gusto to, si taký dilling, boy. Oh, darling, darling, so ja na gusto, killing me. Darling, darling, darling. A toto bolo video, kde vás učím naše tančeky. Dúfam, že vám pomohlo a dúfam, že ste sa tieto 3 tančeky naučili. A potom bude part 4 za niekoľko mesiacov, lebo teraz fakt nebudem mať čas tancovať. Dúfam, že sa vám video páčilo. A ja sa zase lúčim s Ňuvkou. Bye!